Iza problema koji se pojavio u mašinskoj školi u vezi ustupanja sale odbojkašicama stoji nastavnik fizičkog u toj školi Miša Stefanović. On je inicirao i odborničko pitanje o navodnom izdavanju školskih sala, ali nije pristao juče da stane ispred kamere i objasni šta tačno njemu smeta u ustupanju školskih sala na korišćenje sportskim klubovima, članovima Opštinskog sportskog saveza. U nezvaničnom razgovoru Stefanović je rekao da nema ništa protiv klubova, ali mnogi od njih naplaćuju članarinu pa što bi dobijali besplatne termine. Zatim je ustvrdio da njegova fudbalska sekcija ne može da radi zbog odbojkašica, kao i da mu ponedeljkom posle utakmica ostaje prljava sala za čas fizičkog. Rekao je i da nije ispoštovan zakon jer nije dobijena saglasnost Republičke direkcije za imovinu za, kako on tvrdi, izdavanje sale meša klubovima. On je obećao pisano saopštenje na tu temu. A vesti su odgovore na pitanje šta se dešava sa odbojkašicama koje su prve žrtve Stefanovićevog osporavanja legalnosti ustupanja sala, potražila od Marije Zekić, predsjednice kluba, i Bojana Stojčića, trenera. Marija Zekić je uz podsjećanje da je ženski odbojkaški klub osnovan 2002. godine i da je već 2 godine u drugoj ligi objasnila zašto su odbojkašice presele da treniraju u sali Mašinsko-elektrotehničke škole. Gospodin Stefanović se obratio direktorki škole jednom tužbom gde jednostavno on smatra da se sala izdaje, da direktorka tu uzima pare, da izdaje salu i da izdaje u onim terminima kad se tamo održavaju neke sekcije ili neka nastava. Mogu da kažem da se ta fiskulturna sala ne izdaje. Mi jednostavno koristimo tu fiskulturnu salu onda kad je slobodna i pazimo na sve sekcije. Mi uvek dobijemo raspored kada nastavnici septembra, oktobra, kad krenu sa rasporedom svoje nastave i svojih sekcija, mi od direktorke dobijemo taj raspored i uvek se trudimo da ne ugrožavamo nastavu, što je normalno. Ove godine je nastao problem taj što odbojkaški klub trenira ponedeljkom, sredom i petkom, odnosno trenirao je, i petak je bio termin gospodina Stefanovića koji je on verovatno zbog velikog broja časova, ja to razumem, nije mogao da ima nijedan drugi termin za tu sekciju i mi smo se jednostavno dogovorili da mu se petak oslobađa i da petkom devojke treniraju u osnovnoj školi Momčilo Popović. Međutim, sve to izgleda nije bilo dovoljno, tako da jednostavno ovaj klub više neće moći tamo da trenira. Na pitanje da li će to što Stefanović jedini tvrdi da se radi o izdavanju sala dovesti sada do prekida saradnje Opštinskog sportskog saveza, odnosno klubova i škola, Marija Zekić, koja je članica Opštinskog veća, je rekla: Mislim da sa tim ne treba da se prestane. Treba i dalje ti klubovi da treniraju u tim fiskulturnim salama i po selima i u gradu i treba da ih ima što više. Ne treba ni ovaj klub da prestane sa treniranjem u Mašinskoj, ja se nadam i da neće, ali kažem, evo da ne bismo ugrozili te sekcije, a imamo problem da deca ne mogu posle 10 da nam ostaju u klubu i ne mogu da treniraju. Sezona nam se završava ove subote, zadnju utakmicu kao domaćini imamo u Mašinskoj školi, mi ćemo je odigrati, nećemo se skloniti. Bojan Stojičić, trener odbojkašica, kaže da one sada treniraju u sali škole Momčilo Popović i da cela situacija utiče na njih i to pred važnu utakmicu sa ekipom Vranja. Nije isto trenirati u jednoj sali i igrati utakmicu u sasvim drugoj sali. Dakle, sad trenutno radimo jedan trening u jednoj maloj salici, da kažem, a treba utakmicu da se odigra u maloj većoj. Samo to okruženje, sama ta promena može da utiče. Ne kažem da hoće 100%, ali može definitivno da ima uticaj na njih, a i na sam rezultat. Na pitanje da li posle utakmica neko čisti salu u Mešu, Stojčić je odgovorio: Za godinu dana mi odigramo 9 utakmica, 9 utakmica igramo na stranu. Tako da uvek smo imali osobu koja se bavi ribanjem sale i očišćenjem sale. Nažalost, nisu nam utakmice ni mnogo posećene. Dakle, ako bude 20 ljudi u sali, to je maksimum. Nažalost, tako je, ali eto, ja bih stvarno volao da više dođe gledalca da posmatra našu utakmicu, jer ipak igramo taj veći rang i oko uskršnjeg turnira i Crvena zvezda i sva velika imena odbojke Srbije dolaze ovde kod nas i dolaze u istu tu salu, što bi trebalo da predstavlja čast za tu školu koja je automatski domaćin svega toga.
Kako su vesti nezvanično saznale, odgovor na odborničko pitanje o navodnom izdavanju sale Mašinsko-elektrotehničke škole bez odobrenja Direkcije za imovinu Republike Srbije, stručne službe opštine Paraćin pripremaju za narednu sednicu Skupštine opštine.